خملو روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی. بله تماشاوان هجا جاره که دن بخلق اکنوش برنامه زمانی من بون میوان مالاوه ایروژی وانه اما وانه که پر خوشو گرینگه لسر راست نویسه راست نویس دبنگاه خودت چیه هر وها دزمان کردی دجی گلک تشتین گرینگ و هجا هنه کو ام نهال وان وگرن و به هفدور وان ناس بکن بله بری کو ام در پاسی مجارین بفرح ببین دست بکمی راست نویس ناس بکن دزمان اکیده راست نویس هیمانه که بنگهین و پشتی رزمان و فرهنگی تی راست نویس هیمانه که گلکی گرینگه دما کو ام نویسه که بنویسن گرک ام راست نویساوی یا بنگهین ناس بکن پشتی رزمان و فرهنگی تی جخوا دزمان کردی ده راست نویس هر وکی جناف ویجی دیاره آوای نویسا راست نشان ده راست نویس بنگاه خواهج چند تشتین سرکت گرن یک جوان هیمان بنگهین رزمانه چه دبیجه البر راست نویس هر وکی جناف ویجی دیاره آوای نویسا راست نشان ده راست نویس آوای نویسا راست نشان ده یعنی چما جبر زمان ما گلکی هاتیه بشافتن هم دناو زمان جور به جور دن بیجن انگلیزی، فرانسی، عربی، ترکی و دناو فارسی دجی چما جبر ولات ما دناو 4 دولت آندنه هر دولت تک جیب زمانه کی بچانده کی جدا جیان دکن لی دناو مدجی و گلی کرد زمان د نویسکی د جوره که و بدفکی جوره کی دنه جبر وی ام چه دبیجن دفکی اما روش بروش تیگو هرتن دووکی یعنی لفظ دووک اما روش بروش تیگو هرتن چما جبر ام گلک زاراوای مهنه یعنی هر هریمک بزاراوای کی جدا گوتنان دبیجن ام جی لگوری وا گوتن زاراوای خواه ام وا دکن ناو زمان و ریزمان کرمان جیده لی گلک تش هنه گرک ام وک بنگه کی ناس بکن جبوکو ام زمان خوی دوکی و یه نویسکی جهدو وقتینن جبر هر کسک بیجه زاراوای من یا راسته نویسا من یا راسته د زمان ده وکهویه کیانج یکیتیک نابی جبر وی گرک ام بنگهین زمان خواه ناس بکن در راست نویسه ده تشتکی دن کو دوید تقاز لربر چاوان بگردن جی تکلیه زمان آخافتنی و زمان نویسکیه یعنی علاقت ادنا بر زمان نویسکی و زمان دوکی ای حریمی یعنی ای محلی ده تکلیه هبش چی ببن اف جبریا راست نویس امی وان ناس بکن جخوا لجمع فونتیکا کردی و راست نویس هایم دو کردی ها کفن ده پیوه بدنگدیره که دست پی نکریه هیجی پیوین کو بدنگدیرین کرد وکا او دست پی دکن پرکیمن لی بدومانا دمیره دنگی هایی کو دو کردی ده جه گلک دنگی زمان ایرانی گرته بو جهولی را بویه به یکی رجی گلک پیوین کو بدنگدیران دست پی دکن درکت نهولی لیور چه دبیجیمه؟ فونتیکا کردی و راست نویسه دبیجی حتی نهاجی هنک پیو هنه دو کردی ده تیپین دنگدیر نه بری ام درواسی پیوا بنم دست بکل تیپان بگرن ده زمان کردی ده 31 تیپ هنه جوان 31 تیپان 8 تیپ جه دنگدیرن دنگدیر یعنی صوتینه تیپین بدنگن 23 جوان تیپین بدنگن تیپین بدنگ وکا ب ج چ اگر نب آلکاریا دنگ خیالی ای آبی ام نکارن با اگر نب آلکاریا آبی ام نکارن راحتی با و بیجن نه وقتی ما گفت ب ج چماد نوا مدد مینی بدنگه لی تیپا آ ای ای او او نه به آلکاریا تو دنگان رنگ خوی خورو رنگ خوی ساده درد کوی جواره تیپین بدنگ دینا گوتن یعنی جی تیپین دنگ دیر چه دبیجه حتی بریا دمکی جی پیوین ما به تیپین دنگ دیر دست پینت کرن حتی نها جی تیپا او تیپا یا هور او اویا گرن
ام یا گرجی جبیره بنویسن آف ویرنگی اف هر دو تیپ حتی نهاجی بیوین کبوانا دست بیدکن پرگیمن یعنی تنه لدی کردی ده هگر هبنجی عربینه وكما قلت انجاز نه اسمت نه اوتی كيما يعني تاني قلتنا كابيتي لي بري وك ام بيجن بيفا انين بري تنبو انين تاوبو هانين يعني بيفان بتيبن دنگدير يعني تيبن بدنگ دس بينات كر تمي تيبها البر تيبن دنگدير هبو تيبها ويا او هر سه تيبو كان نيف دنگدير تين حسباندن لفر ميناك جمردان ديار كرن ميناك هانين دبي آنين هاوشتن دبي هاوتن هيريش دبي ايريش حتى نهاجي قالك بابو قالي مهنا دبي هاري اري يعني تهاتي قند هاري يعني ام دبين اري تيبا ها حتى نها ام بكار ناين لي بري يعني بريا ما بدمك باجي تمي تيبا ها بكارتاني دسبيكا بيواده تيبا ها دهات بركن تيبن دنگدر دسبيكا بيواده دهاتن ام بيجن هگر از هاتم تجي ورا اگر نها مكريه اگر تيبا ها مجهولي راكريه هاريكاري بويا آليكاري ام وام ميناك الجم خبن بيسن بس ميناك بريوي ام هناكي وك بنویسین جمعا د کردیا کبن ده چما کردیا کبن هیا کردیان ها نو یا نو جنجی هیا ام تمی د کردیا خواهی کبن ده گره بری که ام بنویسین جی اف رزمانی کنه ها ام لسر هر روز پرورده جید بینن اف رزمان جلالت بدرخان بخوال سرسکنیه نویسر رزمان کرمانجی جلالت بدرخان کیه؟ جلالت بدرخان اف آگاهی کنها ام جواره رادگهینن اف حموج پرتوکن جلالت بدرخان جبر چما او کسی که خونده بو تنبی ناو کرداده دگریا و رزمان کردی وی نویسیه بله د کردیا کبن ده پیوه به دنگدره که دست پی نکریه دست پی نکریه خال هجی پیوین کو بدنگدره کرد او یا تیپا اوی دست پی دکن پرکیمن لیب دومانا دمیره دنگ های دو کردی ده جه گلک دنگ زمان ایرانی گرته بو جهوله رابویا ام دکارن دینن لی به دومانا دمیره یعنی ایوه هر بجی دومانا دمي يعني توينا روجان يعني بعربي مرور الأيام ليه بالدومانا دميرة دنجي هاي جهوله رابویه چاوا يعني ام مینا کن ها بینه بله مینا ام بیجن
هانین دروه کبن دروه نو یعنی رسن و نو ام لبردین رسن نو باشا هانین دبه چه؟ آنین هاوشتن بویا چه؟ بویا آویتن هریش هریش یعنی هجوم دبه ایریش هریش بویا ایریش هره بویا اره هگر بویا اگر با اینجا خواب بگیرم د کردیا کبنده پیوی به دنگدیر که دست پی نکریم پیو به تیپین دنگدیر دست پی نکرنه لی به دومان آدمیره دنگی های جهولی را بویم یعنی د کردیا کبنده تمی بری تیپین دنگدیر تیپا ها دهان تیپا ها جی وکن نیف دنگدیری دی حسباندن تیپا که کردم هانین بویا آنین هاوشتن بویا آویتن هریش ایریش هره اره هگر اگر اون بالا خود دیدن ها ام همه وان گوتنان بکارتینه تانی هنگ بابو کالین ما یعنی دایی کن ما وان گوتنان دبیجن جانا ام دبین چما افا گوتنان دبیجن ایشه هگر و اگر بر بیشن اگر چما نبیشن اگر دبیشن هگر جبر د کردیا کردن د افهمو به دومانا دمیره ج کسی ج دیو باوا گهای زاروکا گهای حوالی و یعنی جواک بخوا خو گوهرتیه زمان خو جی حتا گوهرتیه هانین بویا آنین هاوشتن بویا آویتن هریش ایریش هره اره هگر بویا اگر حتی هاجی هنک جمع به حمدی جی ام دبین هگر اف دروف راسته دروف رسنه دروف شکل یعنی آوا دروف رسن اف دروف می نویه این نو جنه بله هگر میناک ندی هبن و کارن سر وزیده بکن باشن هاجی ام هرن بشکی دن جی راست ندیسه برسی ور سر باهنه تمام بله نهاجی چی دبیجی دهنک دم و راوی انکو بدنگدیران دست پی دکتن ده دو دنگدیر هاتنه برهف اف جی بندکی بالکشه و گرک دکی ام باش بالا خوب بدنی ده بله ده هنک دم و راویان ده دم اون زانین چنه و راویان ده ده هنک دم و راویان ده راوی کو ببرن راوی کو ب دنگدیران کو به دنگدیران دست پی دکنده دو دنگدیر هاتنه برهف بهنوک دو دنگدیر هاتنه برهف بله نها دما ام همجی ام دست به زمان کردید کن ام دچون دوره آن شخوره و پرورده دبینین
یان جی دما کو تماشاوان جی لما گهدار دکن جی دست بگه وی برنامه ما ما گوتیه د زمان کردی ده دو تیپین دنگدیر ناینجم هف نه دو تیپین دنگدیر دو تیپین بدنگ ناینجم هف نها لور چت بیجه ده هنگ دم و راوین کو به دنگدیران دست به دکنده دو دنگدیر هاتنه برهف لور ده بیجه دو دنگدیر هاتنه برهف و دست بگش مره هاتیه گوتن کو ده زمان کردی ده دو تیپین دنگدیر ناینجم هف چما دما کو پیوکا رسن به پیوکا کردی رسن به او پیو ته ده تیپین دنگدیر ناینجم هف لی دما کو تی گو پیوکا هاتبه کشاندن یعنی تصریف کرن لگوری دمه لگوری دم امبیشن دما بوری دما نها دما بی نه نها ده پیشروج دمه واناجی جوره بدن ناس کرن دما بوري دما بي يعني مضارع ماضي صيغة الأمر راوة صيغة راوة صيغة الأمر صيغة الوجوب أفقاسا تشد بيج بيفي بيج الرسانية خو درد كافي بيفتيك شاندن لغوري دمي تصرفاندن دفردا دكاري دو تيبي دنجر ورنجمها چاوا هم بيجن راوية فرماني نهال ور صيغته راوية فرماني يعني أمر تشتكي كو بيك ورا و دمانها باشا ام بيجن بيفا آويتن بيفا آويتن بكن أمر دبيت شي بقى بيجا هر بيجي الدمان هذا جوان تشدكا كفر دا بيجا دا بيجا لفر تشبويا دو تيبين دنگدير هگر کردیا رسن با و گوت با بها ویجا تو تبلی هفید میجی مده در رد کردن هگر هم بیجن بها ویجا نیناک دها ویجا پرزگریک مرا درد کردن نه لجبر کو تیپا ها رابویا بدومانا دمیره تیپا ها رابویا و پیوی بتیپن دنگدیر دست بکریا جبر ویه که حتی در زمان دجی گوهرتن چه بونا یعنی مگود دو کردی ده تیپن دنگدیر نا انجم هف لیوا هات انجم هف جبر چما هم ها رابویه یک جه تیپا ها مگود بدومانا دمیر رابویه پیوی بتیپا دنگدیر دست بکریا هر وها چه بویا اف قرطافین دمانه اف ب قرطافة عادات يعني قرطافة راوية فرماني بآويجا بخوا بتشا لفر دا آويجا يا دمانها دا آويجا دخوا نا دشو دفرينا دمانها ده دوه كده كده جبر به امني كارن في تيبي جهولي راكه نجي في تيبي جهولي راكه و اف آجي هردو جي بايفي بخانة يعني قلتي من أصل الكلمة جبلي وي باويجا دا آويجا بإيشينا دا إيشينا بإيشينا لفر دا إيشينا بله د د بإيشينا دإيشينا باشا لفر دو تيبين دنگدير هاتنا جمهر ليه لفر تشتك دين هيا دبيجي زمان جبوك وخوجي
بارگرانی رزگار بکه خوا سوک دکه و او پیف کرد بن کردبونا هنکان جه خوا گرتیه یا هنکان جه هین تام نهاتیه پجراندن وکه ام بیجن با آویجه جبو کو زمان yani bargiraniye serxwaraka ji bo ku nebêjin biavêje tevlî hevî dimêjiyê em bêjin gel de dernek hevê biavêje di tîpên dengdêr têne cem hev tevlî heviyek derdkevê holê ji bo ku xwe ji va pirzgirêka ziman bixwe ji bo ku xwe ji va pirzgirêka rizgar bike çi kiriye em bêjin biavêje kiriye bavêje bavêje davêje dike davêje çi bûye li vir xwe ji vê tîpa yan qertafa lê rawe yan jî qertafa lêgerê xwe jê xilas dike baş e belê me got avêtin resaniya avêtin çi ye havêtin ne havêtin bi domana demêrê tîpa ha ji holê rabûye peyvê bi tîpa dengdêr dest pê kiriye ev peyva ku bi tîpa dengdêr dest pê kiriye di rawaya fermanî de derbas bû di rawaya fermanî de hineka ferman li kesekî kir got divê tu kevir biavêje li vir qertafa rawaya fermanî heye bi tîpa dengdêr bi dawî dibe bi tîpa dengdêr e peyva me jî bi tîpa dengdêr dest pê dike li vir du tîpên dengdêr hatin cem hev em ê çawa bikin em mecbûrin deynin cem hev lê belê ji ber ku pirzgirêk dernekevin ziman divir de hewl dide ku xwe ji van pirzgirêkan rizgar bike çi dike tîpa qertafê ra dike xwe kur dike dibe bavêje bavêje yan jî davêje ji bilî wê biêşîne dibe bêşîne biajo dibe bajo hineka ji wan cê xwe girtine lê hineka ji wan jî hîne wekî xweman e em bêjin bavêje davêje biêşîne dibe çi bêşîne ne dibe bêşîne bêşîne dêşîne baş e niha jî em bêjin em werin vir binivîsin neyniya lêgera axaftin niha em berî ku em vir binivîsin em lêgera axaftin bavêje dibe çi biaxive ne biaxife yan jî biaxive em fe binivîsin bi deman hade dibe çi her bijî dibe daxive ew dibe çi baxive û daxive her bijî li vir bendeke bi serbixwe hatiye neyniya lêgera axaftinê naaxive carnan dibe naxive hinek wekî naaxive jî dinivîsin ew rêbaza dabirê ango ev ne giring em temam bikin heta dawî li ser heman mijarê em dikarin hinî mînakên din jî bidin naavêje dibe navêje em mînaka yekî ji van li vir binivîsin mînak neynî yani nefî neynî nefî biaxife daxife got em bikin naaxife wê destpêkê bibe naaxife hinek dibe naaxife û hinek jî bi vî rengî dinivîsin bi sê renga tê nivîsîn lê belê ji bo kurtibûnê ji bo ku ziman xwe ji van pirzgirêkan rizgar bike bê çi naxife yan jî naxive fe û ve her du jî dikarin
ده پیوه ده جه خواه بگیره تیپا فاج و تیپا واجی نا آخفه میزنن ده سه آوان ده درباس بیه نا آخفه تیپا نا آخفه و ناخفه اف یا داویه باشه جبو فان پرسه و هنه بری کو ام هرن بشه کدن ام سروان مینا کن چند نینیام بدن با ویجه دا ویجه با ویجه دبی چه؟ نا ویجه هر بجی بیشینه نه ایشینه دبی چه؟ نيشينا وبيشينا بيشينا نهار بر بیشینه و دیشینه نه هگر ام نینی آوی بدن نيشينا نه ایشینه نه ایشینه باشه؟ يعني نيشينا نه ایشینه هر بجی لی اف وک هناکی گرانته ما گوت نحم پیوان جه خواه راست گرتنه وک ام بیجن ناخوه باجو ام بیجن داجو اف جه خواه گرتنه لی وک پیوان نیشینه نیشینه خوشتر تخوندن جن نیشینه خوشتر تخوندن جبروی دبی کود گلک جهان دا جی نیشینه يعني جي خو نگرت به جبر نحم بي تكارن هجرنها تيبا ها هبا ويتشبا نهيشينا نبرز جريك درد كاتن نتبليها في زمان ورزمان درد كات لجبر كو زمان خو جهرت يا جبر كو زاراوي ما تيبا هاج هولي راكريا ما بيبا خو بتي بندنگ در دست بكريا حتى در زمان درجي تبليها في درد كات هگر پرسه و نما بن ام هرن قرطافن ب و ب اف جی بشکی گرینگه گرک ام ناس بکن قرطافن ب و ب بل قرطافن ب و ب ين كو رنگ دير عن بيك تيننجي دهيلن كو دو دنگ دير بين برهف وك ام بيجن ميناك بآجر نهاكو اف بآجر نليزة ب آجر نليزة باشا لفر ب وقت داچك هاتيه داچك حرف جر لفر هاتيه لي لفر هاتيه بآجر لفر رنگ ديرا آجر رنگ ديرا قرطافا ب هاتيه کرن بويا چه بويا رنگ دير اف آجر ناوه نه ناوه ب هاتيه نویسین بويا رنگ دير بويا صفه بآجر و بآجر مینا کا کدن هگر نهات بفهم کرن بقول بقول بإيمان بإيمان بقول بقول بإيمان بإيمان F B يعني الفر تشيا أرينية الفر نينية بآجر بقول بإيمان بإيمان فرقت شيء كدنا باردة بله جخوا بريا نها ما داخوة ناخوة أفنا ما چارسر كرن
ما قد ام دكارن تيبا قرطافة كو يعني بيجن يا دمان هاي رواية فرماني بتيبا بداويد بي ما قو ام دكارن وي قرطافة راكن ليه لفر ام نكارن بآجر بآجر لفر أرينية لفر نينية بقول بقول بإيمان بإيمان لور ام دكارن گوهرتنان چه ام بيجن داخوه ناخوه باخوه يعني جي ديشينه نايشينه لور ام نکارن گوهرتنان چه کن دبه کو ددم پیش ده چه ببن لنها حتی نها تشتك دست مدتنه باشا هگر پرسه و نبنه ام داوی بکن ویوانه بله تماشاوان انهجام گهان داویا ویوانه اخواه ام بقرطافين ب و ب گهان داویا ویوانه ام بهوینه کو و راستنویسا کردی هنک جورین وی باش فهم کربون ناس کربن نهاجي ام خاطري خوجوت خوازن حتى وانه كندن بمن نوا خير خوشيده بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی